Asa ka tarde? Asa ka matoy? Video me sa elevator. Eskwela na ka? First day of school. Bye-bye! Tayo, ma. Kaya atin sila ipatay man, ano, di sila itaaway na to. Ma, what? Ang pati daw, magnanong mo sleep na sila sa mat ko, ma. Ang sa? Aton ipasin. 30. Hi. Mo school na ka? Oh, Asa ka mo school? sa tanang classroom. Okay, classroom. Nga ato isitin ang tuti mataon ang tuti daw na nasulit sa mud. Huh. Tani ma, small shoots of leaves. Ni dili ma. Tatus to. Ma. Hey, asa to? Asa na? Ano taas yan baba, ma? See? Ano water beak? We're here. Ma, Kay dili man ka ko, dili man ka bird. dili to tutan? Student pick up. Dia pick up. Oh. Nami dito sa daniha padlataw, ma? Hey. Ito na tanan stinty ball. Ano ba need nest? Asa na nest? Ma, nest. Nest. Ma. Nest. Ma, sabi ninyo na dito siya, ha? Ma, ano po dadan? Nakita ka nga pa dali. You gave it to someone that you know. Tan ani dali. Okay. Bye-bye! Hi, how are you, Symphony? Ready, go. Go. Good morning. Go. Hi, Chloe. Go. Good morning. Have a great first day. Bye-bye! Go. Yep, then you go in. Hello, You Oye. guys go in and teachers will help you in there, okay? Have a great day. Go.
Good morning. Lako na lang sinisingat to. Alright, watch out. Ready? Excuse me. Lapit, lapit. Alright, Judith, head on in. Yep.